Reka nongere mfata aka kanya nkushimire ubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Nizere yuko ukomeje kugubwa neza aho uri mu bice bitandukanye. Amahoro y'Imana rero akomeze habane nawe. Inkuru tugezeho aka kanya ni inkuru y'abarimu babiri ubu bafunze bazira gusambanya cyangwa guhohotera bishingiye ku gitsina abana b'imyaka 9. Umwe bivugwa yuko yajyaga amukoza intoki mu gitsina avuga yuko ari kumukoreramo isuku. Reka nze tugaruke kuri aya makuru, gusa musabe kubana natwe buri gihe ukora subscribe niba utari wabikora kugira ngo amakuru n'ibiganiro tukugezaho uzajya ubasha kuba mu ba mbere babibona. Reka ne gutinda nkubwire yuko ari inkuru yanditse ku Gihe ifite umutwe ugira uti abarimu babiri batawe muri yombi bakurikiranyweho gusambanya abana b'imyaka 9. Iyo nkuru ikomeza igira iti kuwa 30 Mata 2022 RIB yafunze umwarimu wigisha ku rwunge rw'amashuri rwa Umubano mu karere ka Rubavu akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 9. Uyu mwarimu yigishaga uwo mwana mu masomo y'ikigoroba cours du soir, akajya amukorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Amakuru agera ku Gihe avuga ko uwo mwarimu yajyaga akunda gusoma uwo mwana akanamukoza intoki mu gitsina, ndetse yabikoze mu bihe bitandukanye yigisha uwo mwana. Uwafashwe afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gisenyi mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Kuri uwo munsi kandi RIB yafunze undi mwarimu wigisha mu rwunge rw'amashuri rwa Saint Jean Bosco de Shangi mu karere ka Nyamasheke. Uwo mwarimu w'imyaka 26 akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana 3 bafite imyaka 9 y'amavuko, nabo yabigishaga amasomo y'ikigoroba cours du soir, akajya bakorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Uwo mwarimu bivugwa ko yajyaga ashyira intoki ze mu gitsina cy'abo bana ababwira ko ari kubakorera isuku. Uwafashwe afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Shangi mu gihe iperereza rikomeje. RIB yatanze umuhuro ko itazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha nk'icyo cyo gusambanya abana babahohotera bagamije ishimisha mubiri bitwaje umwuga bakora. Yasabye abantu bose bafite amakuru kuri icyo cyaha kujya bihutira kuyatanga kugira ngo umunyacyaha akurikiranwe. Ababyeyi basabwe kandi kugira amakenga bagakurikirana uko abana babo babayeho buri munsi. Ikindi kandi basabwe kujya bagenzura imico y'abantu baha imirimo yo kwita ku bana babo. Icyaha cyo gusambanya umwana gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Iyo gusambanya umwana byakorewe umwana uri munsi y'imyaka 14, igifungo kiba icya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Duhere muri Ukraine. Itsinda rya mbere rigizwe n'abasivili bagera mu 100 bahungishijwe bakuwe ku ruganda rw'ibyuma rwa Azovstal mu mujyi wo ku cyambu mu majyepfo y'igihugu Mariupol. Byavuzwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Uburusiya buvuga ko bamwe mu basivili bashyikirijwe ONU n'umuryango utabara imbabare kubahuje. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco mu isengesho rye rya buri cyumweru yagarutse ku bibera i Mariupol mu mujyi witwa Mary, avuga ko watewe amabombe mu buryo bwa kinyamaswa kandi ugasenywa. Yongeyeho ati, ndashengurwa kandi nkarira ntekereje ububabare bw'abanya-Ukraine, by'umwihariko abanyantege nke, abageze mu zabukuru hamwe n'abana. Abasivili 8 barapfuye nyuma y'uko Uburusiya buteye bombe i Donetsk ni Kharkiv, nk'uko baguverineri b'intara babivuga, mu gihe ingabo z'Uburusiya zikora ibishoboka ngo zigere kure mu burasirazuba bwa Ukraine. Umuvugizi w'inteko ishinga amategeko y'Amerika Nancy Pelosi yahamagariye Ukraine kudasubira inyuma imbere y'abayibasiye. Ni nyuma y'uruzinduko rutunguranye yagiriye i Kiev muri izi mpera z'icyumweru. Tukiri muri Ukraine, ishami rya ONU ryita kubimukira OIM rirasana amazu menshi yangijwe n'intambara n'atarimo gukoreshwa kugira ngo icumbikire miliyoni z'abanya-Ukraine bateshejwe ingo zabo nyuma y'uko Uburusiya buvogereye igihugu cyabo. Ni porogaramu yatangiriye mu ntara ya Zaporizhzhia mu burengerazuba bwa Ukraine.
umuvugizi wa OIM Paul Dion avuga ko OIM n'abafatanyabikorwa batangiye gahunda yo gusana amazu mu byumweru byinshi bishize kubera umubare munini w'abakuwe mu byabo n'intambara. Avuga ko hari miliyoni 7,700,000 by'abantu bataye ibyabo imbere mu gihugu. Abo bagize hafi 17% by'abaturage ba mbere y'intambara, kandi biyongereyeho miliyoni 1,200,000 kuva raporo ya mbere isohotse mu cyumweru cya gatatu cy'ukwezi kwa gatatu. Dio avuga ko ubu harimo gusanwa amazu abanyeshuri ba kaminuza bararagamo n'amahoteli yasenywe n'intambara kugira ngo abantu hafi miliyoni 1 batagira aho bege ku musaya babona aho baba. Iyo porogaramu izabanza ikorerwe mu ntara 5 z'uburengerazuba bwa Ukraine. Dio avuga ko izo ntara arizo zizabanza gushyirwamo abantu bashya bavuye mu byabo kubera ko ziboneka nk'izirimo umutekano ugereranije n'uturere tuberamo intambara idasiba. Avuga ko porogaramu yo gusana amacumbi ishobora kuzagezwa no mu bindi bice bitewe n'uko bizaba bikenewe n'uko umutekano uzaba wifashe. Abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaganye bivuye inyuma itangazo ry'umuyobozi w'itsinda ry'abasirikari bahiritse ubutegetsi muri Guinea bashaka imyaka 3 n'amezi 3 y'inzibacyuho mbere y'ubuyobozi bwa gisivili. Ishyaka rya perezida wakuweho Alpha Condé n'amatsinda atavuga rumwe n'ubutegetsi yarwanyije ko akurwaho bishyize hamwe mu kwamagana icyo cyemezo. Amatangazo yabo aje mu gihe umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ahamagariye abasirikari bahiritse ubutegetsi muri Burkina Faso, Guinea na Mali gusubiza ubutegetsi abasivili bana bwangu. Ubuyobozi bwa gisirikari bwakuye ku butegetsi Koloneli Mamadou Doumbouya wahiritse ubutegetsi yashyize ahagaragara itangazo rye mu ijambo yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ku wa gatandatu avuga ko akanama k'inzibacyuho k'igihugu kazageza inyandiko ibisaba ku nteko ishinga amategeko. Guterres we ibyo yabivuze ejo ku cyumweru nyuma y'ibiganiro indakari na perezida wa Senegal Macky Sall. Yavuze ko bemeranijwe ko bikenewe gukomeza kuvugana n'abayobozi b'ibyo bihugu kugira ngo itegeko nshinga rya buri gihugu rizabashe gukomeza kubahirizwa. Iyo myaka 3 n'amezi 3 bisabwa na Doumbouya binyuranije n'ingengabihe yatanzwe n'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO, bikaba bishobora no gutuma ubuyobozi bufatirwa ibindi bihano. Qatar yagiye ihuza guverinoma ya gisirikare ya Chad n'abarwanya ubutegetsi igihe cy'ibyumweru 6. Ejo ku munsi w'icyumweru yasabye ko ibiganiro bizinjira mu mateka y'igihugu byigizwe inyuma. Umuyobozi w'igihugu wa gisirikare ariwe Mahamat Idriss Déby Itno yari yashatse ko ibiganiro ku rwego rw'igihugu bitangira ku itariki ya 10 y'uko kwezi kwa gatanu kugira ngo bategure amatora, ariko guverinoma n'imitwe irwanya ubutegetsi ntibarabasha guhura imbona nkubone mu itegurwa ry'ibiganiro i Doha. Mu gihe imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yareze ubuyobozi bwa Déby kugenda bigura intege mu biganiro by'i Doha, guverinoma ya Qatar yo yavuze ko ubuhuza burimo kugera ku bintu bifatika kandi ko umuvuduko ari mwiza. Imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi irenga 40 na guverinoma ya gisirikari bagiye bohereza intumwa i Doha muri Qatar guhera ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatatu ubwo ibiganiro bya mbere byatangizwaga. Ariko bamaze igihe kinini mu mahoteli ahenze mu gihe abahuza b'i Qatar bashakisha ibyo bahuriyeho bihagije mbere y'uko izo mpande ebyiri zitangira ibiganiro byuzuye. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi barasaba ko Déby yikura ubwe mu matora ubwo uwo muyobozi wa gisirikari yavuze ko azaba uyu mwaka.